Da bi se brzo i kvalitetno izradila dokumentacija za robu koja se uvozi prilikom pristupa iste u carinsko područje Srbije, odnosno kada kamion pristupi graničnom špediteru, znači na graničnom prelazu, bitno je da ga sve potrebne informacije čekaju kako bi dokumenta bile vrlo brzo izrađena. Obično su se ta dokumenta dostavljala na način slanjem instrukcija faksom, eventualno e-mailom. Naša ideja je bila da se razvije jedan specijalni program koji će upravo da te stvari uradi, ali na malo drugačiji i dostupniji način za svakog onoga ko učestvuje u procesu izrade tih naloga i uopšte dokumentacije u tranzitu. Na ekranu vidite program dispozicija koji se sastoji iz 6 sekcija. Prva je kartica, druga je specifikacija faktura, specifikacija CMR-a, specifikacija obračuna dažbina, specifikacija s uvoznicima i informacijom o korištenoj trenutnoj carinskoj kursnoj listi. Program je namenjen najviše za transportere koje prvi daju nalog graničnim špediterima, ali je namenjen i špediterima koji mogu istu ovu dispoziciju da šalju kao nalog drugom eventualnom špediteru koji dočekuje robu u drugoj unutrašnjoj carinskoj ispostavi. U sekciji kartica imamo nekoliko delova sa informacijama o nalogodavcu, vidite sve potrebne podatke, zatim dole u dnu nazive o primaocu, odnosno uvozniku robe, popunjavamo samo ako je jedan uvoznik. Ako je spisak pošiljke, onda u trgovačkom nazivu upisujemo da je roba prema priloženom spisku pošiljke, ne navodeći ukupan broj koleta bruto i neto kilograma, a taj deo će sam računar da generiše na drugom mestu, a o tome kasnije. Zatim imamo evidencijonu karticu, to su znači podaci o broju prevoznog sredstva, o prevozniku, o imenu vozača, vrsti prevoznog sredstva. Zatim imamo rubriku za naplatu usluge gde navodimo da li se na dokumenta fakturišu, izrada dokumenta ili se direktno naplaćuju od vozača. I gore imamo polaznu carinarnicu, znači to je carinarnica gde je roba pristupila, i imamo carinsku ispostavu u putnu carinarnicu gde upućujemo robu. Pretpostavimo da ćemo nalog slati na carinsku ispostavu terminal Kelebija, upišemo odgovarajuću šifru i idemo dalje, sekcija desno, i vidimo specifikaciju faktura. Vidimo broj faktura gde računar kaže upiši koliki broj faktura će biti obračunat po ovoj specifikaciji, vrednost od 1 do 100. Znači, program obračunava minimum 1 do 100 faktura. Evo, ja sam upisao broj 25 i vidite sa lijeve strane otvorilo se 25 polja redova za unos faktura. Evo, mi ćemo vratiti se na broj 14, na broj zamišljenih 14 faktura, gde upisujemo oznaku u drugoj koloni, u trećoj vrednost u određenoj valuti, biramo ili upisujemo vrstu valute, gde računar automatski generiše kurs iz kursne liste i preračunava ga u dinare. Sledeća kolona je kolona gde se vrši preračun u samo jednu tačno određenu valutu, a koju biramo ovde u ovoj delu obračunat iznos u, na primjer, kanadskim dolarima
kuvajtskim dinarima, američki dolar i da vratimo u eurima. Kada se preračuna 1 na 1 vidite da nam je matematika ispravna, a u konačnom zbiru dobijemo vrednost od 15.000 eura u našem slučaju. Sljedeći važan podatak je redni broj uvoznika u spisku pošiljke, ukoliko je priložen uz ovu specifikaciju, se odnosi na ovu kolonu gdje je bitno da dodelite redni broj uvoznika. Znači, prvom uvozniku pripadaju ove dvije fakture, zatim naredne 3 fakture pripadaju drugom uvozniku, znači imamo onda trećeg uvoznika gdje pripadaju ove fakture, zatim naredne 3 za četvrtog uvoznika i ovo jedna faktura pripada uvozniku broj 5. To je bitno kako bi računar izračunao vrednost robe ukupno po fakturama za svakog uvoznika posebno. I imamo rubriku gdje označavamo vrstu dokumenta, da li je to faktura, profaktura ili ostale fakture. To se radi sa prostim izborom, klikom na ovu komandu sa mišem ili se upisuje ručno. Idemo dalje na specifikaciju CMR-ova. Popunjavanje se vrši na isti način, dozvoljeno je minimum 1 do 100 CMR-ova, što je retkost. Znači možemo da stavimo broj koji nam treba. Popunjavanje se vrši na isti način kao kod specifikacije fakture, označava se znači broj oznaka CMR-a, broj pakovanja, vrsta pakovanja robe, bruto težina, neto težina koja može da bude ista kao bruto, nikako veća od bruto težine, na to nas računar upozorava i uglavnom kada se sve popuni računar izračuna ukupan broj koleta, odnosno kako već nazovemo vrstu pakovanja, ukupan broj bruto kilograma, ukupan iznos neto težine i što je isto važno kao u prethodnom slučaju vršimo numeraciju, odnosno dodeljujemo CMR-ove po rednim brojevima uvoznika kojim određeni CMR pripada. Znači i ovo je veoma važno da to tačno uradimo kako bi matematika nam bila tačna i ispravna u našim proračunima. Sljedeća sekcija je obračun, odnosno specifikacija obračuna carina, carinske dadžbina i PDV-a po uvoznicima prema priloženom spisku pošiljke. Vidite da je računar za naših 5 uvoznika generisao koliko je vrednost u eurima za svakog ponaosob. Ovaj deo upisujemo ručno, upisujemo tarifni broj, pretežan tarifni broj prema kojem će se vršiti obračun stope carine, odnosno PDV-a, a pogledajte dalje u kolonu desno gdje su sada prazne. Kada upišemo stopu carine 5, na primjer stopu PDV 18, dobijemo odmah automatski koliki su iznosi za pojedinog uvoznika, odnosno za sve naredne uvoznike i ukupno u zbiru koliko će nam biti opterećena garancija za naš kamion koji nam pristiže i na taj način transporter ili bilo ko drugi ko organizuje prevoz i transport robe može da sa graničnim špediterom dogovora cenu ili eventualno korištenje nečije garancije za upućivanje robe. Sljedeća sekcija, ujedno i posljednja koju mi popunjavamo je sekcija uvoznici, te upisujemo naziv uvoznika, njegov poreski identifikacijni broj, trgovački naziv robe, broj koleta i opis računar generiše.
prema specifikaciji CMR-a, i bruto težinu, odnosno prema specifikaciji faktura izračunava ponovo kolika nam je vrednost robe za datog uvoznika. U napomeni, na primjer, upisujemo podatak ADR, što znači da za prvu robu je potrebno izvršiti pregled na uvoz otrova. Sekcija kartica, sve proverimo da li smo dobro popunili i možemo da izvršimo snimanje sa komandom na save ili na disketicu naše dispozicije i da je pošaljemo putem maila koristeći nekih programa za slanje maila. U mom slučaju ja koristim od kompanije Microsoft Outlook, koji je dobar i zahvalan program jer vodi evidenciju vaših kontakata, mailova i svih drugih podataka koje možete da zamislite.